Ikadwangpulot metong ning Marso, 2,520 metong, inyang dinaw niya ing metong nga maglalakbe, amilagiwanan Ferdinand Magellan. King metong karing isla ning Pilipinas, yapin ing Cebu. Meganap ing mumunang misa inyang Marso at 20 metong, 2,520 metong, king Limasawa, Cebu. Apengunahan ng Padre Pedro de Valderrama. Malusac sa isip ko nakatata. King kapaniwalan daring makatwa, ingamanong Malusac may libatan niya king aduwang salita. Ing mumuna yapin ing lusak ang mga baldugang burak. Ing kadwa, yapin ing asan ayaw sandang talamusak o mas kilala ngayon bilang biyang kawayan. Basi king kwento, sagana ing kabiyayan king danuman, inyasat dingaliwang mga biyayan, pinilira ing malalakad bale, at manuknangan malapit king karelang kapanintunan. Ang gana king di nakalaring bilang daring tao at pamilya. King teorya, king tauling panahon na ning banwang 18 siglo, inyang may kilalaya ing isla ning Malusac, kambe ning pangadalana ning kasalpantayanang Katoliko. Pamag Rosario at pamangading Latin, inga kagisingan daring matwa amibait bandang 19 siglo. Ding karelang pengari at kanununuan, ilaring tinuruban mabiyasala karing may sabing panalangin. Tabing-tabing niya pa mo kanita yung bisitas, inyang disnande. At king karelang kwento, ating adwang imahin akasintuanan ng balepi panalanginan. Yapin ing larawan ng San Jose, ating patalunan ding Mario, ing Verhening Santo Rosario. Hanggang ngayon niya lang mikabalo at makasabi, nung ninong ing migpakilala, karing may sabing imahen. Maliban king pamangadi at pamagrosaryo, atin muna mang misa ang magaganap king bisitas, at ding paring mani muna, yapin ding kaparian at meging kura paroko king sasmuan. Ingaos ding matwa karela, iyapong Luis at iyapong lakanlale. Ding hermanidad ilaring may muna king pamanyawad saw, karing king Bulacan at Angeles, ban magawayang bisitas. At king saw dari Reverend Father Emilio Lacanlale, Most Reverend Jesus Castro Galang, ing obispo kanita ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, at ding sablang manungkulan, linakadala rin papelis ban maging ganapyang parokya ing bisitas. King kapamilatan ng Lunus at ganaka ng Most Reverend Oscar Cruz,
Akasalukuyang Arsobispo kanita ng Arkidiyocesis ng San Fernando, Pampanga, at inyang banwang libu siya maralan 85, bulan ng Disyembre ados, opisyal yang mitatag bilang parokya, at mitalagayang pasibayo, kapamilata ng Reverend Father Ramon Torres, banwang libu siya maralan, siya mapulot siyam, bulan ng Disyembre ados, king pamanimuna ng Most Reverend Pasiano B. Aniceto, kasalukuyang Arsobispo ng Arkidiyocesis ng San Fernando, Pampanga, king panahon na ito. Ating peka panabilin na, yapin ing. Sa senyula, ringke kayong pari. Ing Arkidiyocesis ng San Fernando, Pampanga, penibala nila rating 14 a bisitas. Sebitanan, Mabonbon, Bangkal Pugad, Bangkal Sinubli, Batang 1, Batang 2, Consuelo, San Esteban, Bulati, Dalayap, Espanya, Mindanao 1, Mindanao 2, ating sitio Alacan. Dingmeging kuraparoko yapin ding makatuki. Reverend Father Marcelino M. Miranda, Reverend Father Donatilio Campo, Reverend Father Arnulfo F. Serrano, Reverend Father Alex T. Dizon, Reverend Father Ramon V. Torres, Reverend Father Rainiel C. Fertez, Reverend Father Carmelo Agustin, Reverend Father Aristotel B. de la Cruz, Reverend Father Joselito H. Vital, Reverend Father Emmanuel S. Contreras, Reverend Father Conrad S. Flores, Reverend Father Romer O. Tubu, ating kasalukuyang kura paroko, i-Reverend Father Marianito B. Malyari. Rosarium. Ibatiya king amanong Latin ang mga baldugang koronang rosas. Ing Virhen Maria at ing rosas atin lang pami pareho. Mitnula king legwan. Ating rosas simbolo na ning kalinisan, anong makananing Virhen, kalinis-linisan niya, at mibait yang alang bakas kasalanan. Ing Virhen Maria, pepakilala ya kang Santo Domingo bilang Birhen ng Santo Rosario, at karing niya megumpisang debosyon, karing misteryo ng Santo Rosario, ang mayayakit king pamigunam, king biye, sakit, kamatayan, at pamanyubling mebye ng anak ng Diyos, ing ginutamong Yeso Kristo, aya babasa tamo king banal ay ebanghelyo. King kapamilatan dareting panalangin, mipuputungan niyang korona ing Virhen Maria ay induning banwatiato. Ing rosaryo mayupaya yang pangadi, uling iti menibatan niya mismo king utos ng indung Virhen Maria. Iti mi patunaya na, kapamilatan ding milagro. King kasaysayan, mi baitla ring miayaliwang milagro, kapamilatan ng rosaryo. Antimoing meganap alabanan karin king Lepanto, inyang ikapito ng Oktubre, banwang 1570 metong, at ang gana king kasalukuyan, ala pa ring patugot ing milagrong daralana ng rosaryo. Maging pakakalulo, makwalta, o miyaliwang estado ng biyeda ring katoliko, king mabilo gayato. Ing rosaryo mayaw siya namang bibliyada, ring pakakalulo. Ing Virhen ng Lanaval, bilang patron ng bansang Pilipinas, kikilalanan niya at parangalan ang gana king kasalukuyan. Ding balang Kristiyanong Katoliko, tinubo ing lugod king nuwa na Virhen Maria, paulining pamagrosaryo. Linalam ing suyura, king pisamban, kapamilataning pamigunam, at king misteryo ning Virhen Maria. Kinaul ding matalik, ing kasalpantayanan, paulining pamangilalara, at kasalpantayanan kang Kristo Jesus, at king Santisima Trinidad. Inyang kapat ng aldo ning Oktubre, banwang 1646, miglakadla ring pinuno ng hukbo. Ring bitis ang makatapak ang miglakad papunta king pisambaning Santo Domingo, ban mi daon panalangin, king kapamilatan ng nuwa na Birhening Lanaval,
Auli nanita, migtagumpe lalaban king gera, pilatan ding Pilipino at Holandes. Iti migsilbiyang malablabay api, ning kasalpantayanan, karing balang Pilipino. Manibatan keti king Luzon at king mabilog a Pilipinas. Magtakatamo siguro bakit keraklan karing parokya ang makabebe king danuman, ing patron dayapin ing Indu ning Santo Rosario. Itiya ing kwento king gulot na ning kasaysayan, natin niyang kaugnayan ing Virhen Maria, karing balang laban king danuman. Kaya ikami king parokya ng Santo Rosario, bilang makatuknang at pamilyang kasalukuyan, ing danum, may ngari ang larawan ning kaya kaming kabiyayan, at tanggulan, king laban ning biye, kayabe, ing Virhen Maria, ing Indu ning Santo Rosario. Ang pulo na sinilangan, lugar na aking pinanggalingan. Isasagaw kahit kanino man. Ako'y tigang Malusac, sa isip ko nakatatak. Ang pulo na sinilangan, lugar na aking pinanggalingan. Isasagaw kahit kanino man. Ako'y tigang Malusac, sa isip ko nakatatak. Ako'y tiga Malusac na babaryo, si Saroma man sa tupak. Paboritong komedyante ko si Pipay at si Tamba. Naging kumpleto ang King mismong lugar api talakaraning barangay, at ingadwang klasing tanaman ang makapalibot ka rin. Ing metong yapi ning palapat ang magagamit bilang metong asangkap karing mapila na putahi at tiltilan. Ing kadwa, yapi ning bakawan, ababye maragol sawop, ban ay wasan imituki king agos ning danum ing gabon. Dingdutong daring adwang tanaman na reti, magagamit la king bunbun o king pamangawang bitag karingasan. Ding minunang makatok ng keti, pag selebranda ang kapiesta na ning patron king bula ning Mayo. Kanita mo rin magaganap, ing tradisyonal a pamaglub ning orihinal ay imahe ning Santo Rosario karing balang bale. Ding balang pamilyang dadalawa ning imahen, mabebendisyon la. Inyang naging ganap a parokya, king saup ng Brother Alberto Sunga, nalilida ing kapiestan king bula ning Oktobri, bani takiki king pisamba na maragul, karin king Angeles, at king Our Lady of the Most Holy Rosario Parish king Orani Bataan. Metong karing aktibidadis ang magaganap, yapin ing libad. Ing imahe ning Santo Rosario, makasakeya king batang o king maragula bangka, anong nuka rin dudurutan dering tao ing patron, kabang kalakalale lang mamandar ding hanggang bangka. Pangaras ning bengi, pasibayang idurot ing limbun king mabilog a baryo. Kay bat karas king harap ning pisamban, ikuraldaldeng larawan ning birhen. Teterak la ring sablang tao, at kukulisak. Manibat king ibat, pamanasan ning kabyayan daring tao Malusac. Ang gana king mebiyasa lang gawang tagilo, daing, bagok, eko at niyayaliwang paralan ning pamagluto para aiwasang masira laringasan. Maliban kareting pamagluto, keraklan karing lalaking manasan, mebiyasa nala namang gawang lambat, ban gamitan king kabyayan. Maralas ding gamit da, mabubuula mo karing materyalis at pigamitan na. Ringasan, paraw at mga kakwara, luluwas dala karing miyailiwang lugar para pamisali. Maralas mamabot lareti king Sasmuan, Guagua, Orani, Masantul, at ding sablang malapit ang makapadurot abalen. Bukod king pamanasan ding tao, may dinalang bayong kapanintunan. Pauli na ning makapalibot yang danuman ning baryo, bangka mo yung bukod transportasyon, ban milako at miratang. At uling keraklan ka ring tao, alang bangkang sakenan, may dinandalan iti ban mi buklat,
bayong kabiyayan, ing pamamasaheros. Dingaliwa naman, pamanambak ing karelang obra. Itiya ing pamangwanggabun o balas, ban kanita gamitan dang pampatag king dalan, at maging king pamanalakad bale. Metong mo naman karing meging dalan ban makilala ing malusak, yapin ing mushroom bread. Itimi palagyuanan niyang mushroom, alimo pauli na ning kayang tabas, nune king makapalaman king kilog. Ingaldo dorang pamibiyebye ring tao, meging partine ning biyera ing pamanalanging orasyon at daon. Balamong wari kulang ing aldora, nung alira damdaman, deting pangadi. Ing daon panalangin niya bayo ya maslag ing aldo. Balang alas 12 ning gatpanapon at alas 6 ning bengi, karineman mi papangadyan ing orasyon. Maluat na iting tradisyon, bayo ya pamitalakad ing parokya. Metong yang dalan iti, ban pasalamatan ning Diyos, karing sablang kalam, apagkalud na. Balang 24 ng aldo ning Hunyo, king mismong kapiesta ng San Juan, meging tradisyon na yung magmisa yung pari king daungan. Mabebendisyon niya yung kailugan kaya bering sablang tao at dingbang ka. Bilang pamipasalamat king ngapong Gino, king grasyang tinggapda, kapamilataning danuman. Ing medong karing bisitas asasakupaning parokya, at inyang pagmaragol. Yapin ning bangkong malapad. At ingadwang pulong miyayaliwang uri na ning ayop ang mapapadpad king mesabing lugar. At ding bakawan ang makapalibot ka rin, maragul lang saw, banatin lang tuknangan dingasan. At ngayon ipuwag katanda kayong mga di, ito ko tala po rin kay katamong buntok. Kilagyo ng ipampo ng anakampo ng banalay Espiritu. Amen. Ginong Diyos, pasalamatan da ka king regalo mong parokya kay kami. At may lagwan king lagyo ng malayindu, ing na Virhen ng Santo Rosario. Mananasana kapamilata ng kasaysayan na may buo. Kapamilata ng pamikalugod na may umpisa. Kapamilata ng pamisan meto nga pigkalug mo kay kami bilang parokya. Lalo pa sanang kabuntutwahing parokyang ini, lalong lalalam yung pamiyaduhangan at pamisasan betong. Turwanan mo kaming maging kawangis mo altoldo king sawop ning Luana Virgen Maria. Turwanan mo kaming maging kapuso mo, banimbalang tibok na niti, tibok na ining kapatawaran at lugod. Turwanan mo kaming kilalanan at kahulan miyeng kay kaming sariling kasaysayan. Ing kasaysayan ming katmo kinlungkot, tula, saya at ligaya. Turwanan mo kaming pakamalan miyeng kay kaming pisamban. Ban lalo yang mamunga king kasalpantayanan para karimbalang metong kay kami. Uling yeng kay kaming sandalan, ing kay kaming kasnawan at tula. Pasalamatan biti kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginuman at tiliya kay kayo. Bendisyonan ako may ipayong Diyos ng ipa, anak, at ng Banal Espiritu. Amen.